Sumaq p'unchay kachun munasqa hermana, mana tarinakunchik p'unchaytawan ñawirinanchikpaq Diospaq palabranta parlarisun kay iskay Corintios nisqamanta tawa versículo kanchis nisqata kaypi ahnata niwanchik chaywanpis kay qhapaq kay ninqa tiyapuwayku t'uru basupi tukuy rikunankupaq chay mana sumaq atiqqa Diosmanta hamusqanta manataq nuqaykumantachu ahnata niwanchik unasqa hermanos kunan p'unchay yupay munaykichik maychus kay Wade nisqamanta Wade karqa pastori chanta pay niwanchik zirqa maychus kay Zanjay nisqaman mercado ninchik a veces nuqanchikqa chaypi pay rikurqa t'uru mankata sumaq k'achituta pero p'akisqa karqa chantataq pay tapunmashka kay manka cuestan dueño nin mana regalapusayki mana sirviwanchu nisqa pero pay yacharqa mashkatachus chay manka valerqa chantataq qhawayuytawan valor nin karqa casi $40 nisqa chanta pay chayta yachachimunarqa sermón nisqapi parlaymunarqa sunaswan chantataq kaypi nin kay Wade nisqaqa rantiymunaspa kaypichus qhatishan chayqa mana vendaymunarqachu nirqa mana valor niyuqchu hapakapuy hinata nispa munasqa hermano ahnallatataq wakin runa qhawawanchik pero Diosninchikqa rikun yachan nuqanchik valorninta ama chayta qunqaychu munasqa hermana chantata imata niwanchik kaypi mana sayk'uspa Diospaq ruwananta ruwana mana sayk'uspa parlananchik tiyan kayman haqayman Diospaq palabranta imata ruwashanchik munasqa hermano parlananchik tiyan maychus piwanpis tarinakusunchik chaywan parlana chayta nispa ripunin k'ayakama kachun munasqa hermano